ngiye kukwereka trick wakoresha mu gihe ushaka kugurisha phone yawe umuntu atabashije kuba yamenya ubwoko bwa telefone kereka asanzwe abuzi ariko ngo muri babantu batazi ubwoko washobora kumuhangika ubyikoreye ku bushake umwereka ubwoko bwa telefone atari bwo. Ngiye kubikwereka abana nanjye kuri ino video kugira ngo ubashe kumenya ukuntu wahindura ubwoko bwa telefone muri setting yawe. Uraza hano muri setting yawe, reka hari benshi batabasha kumenya setting icyo ari cyo, reka njye mbashe kuyikwereka. Ni iyi ngiyi, iyi ni iyi no setting. Hari benshi bavuga ngo setting ntayo tuzi. Ni iyi setting, iyi reka nyishushanyeho kugira ngo ubashije kuyimenya nawe utayizi. Ni iyi ngiyi. Noneho numara kuyigira gutya uyikandeho uyinjiremo. Uraza hano kuri my phone, ubwoko bwawe ushaka guhitamo storage yawe. N'urugero hano turaza ku izina rya telefone. Hano niba phone yacu dushaka kuyita n'urugero Camon, turandika n'urugero reka tuyite Camon. Sibyo n'urugero gutya tuyise Camon. Umuntu wese ushobora utayizi yashobora kuyita iki kari Camon. Reka tugire Camon 21. Wayibonye duhite dukanda kuri OK. Twongeye dukande kuri OK. Wabonye ikintu? Wabonye yuko ya phone ihisizaho ya jambo Camon kandi ubwoko bwayo si Camon. Urabona ko ubwoko bwayo ntabwo buyemera kuba ari Camon. Nawe rero basha kwihindurira phone yawe kugira ngo uburyo wabasha kugurisha phone yawe mu buryo bworoshye kandi nta n'umuntu wamenya ubwoko bwa phone yawe udasanzwe abuzi. Reka nkoreka kandi trick kajyana n'aka ngaka. Akandi trick bambajije ni ukuntu wewe wabasha kwikorera ibi bintu. Ese ni gute wabasha gukuramo umunara muri phone yawe ubyikoreye nawe ubwawe? Uraza hano kandi kuri sim card hano kansubira inyuma baze mbabereka. Hari benshi bambwira ngo ntago tubasha kwabona, nanjye kuko ari mwe nkorera nkabasha kuhabereka. Ahangaha numara kuza ahangaha uraza uhakande uhinjiremo, ukande hano ngaha kuri mbari sim card ya mbere yagiyemo umunara niba ari ya kabiri. Uze hano hepfo uraza ahangaha kuri choose network hano uhakande. Urabona kirita isacinga irasacinga uburindiriye gato ibanze ibone connection. N'urugero twege iraje tutwereka connection zitandukanye nyinshi, twege twitiremo iyo dufata kuko tuzi sim card yacu. N'urugero gutya irasacinga katuyirindire twebwe katuyirindire reka tuyirindire. Urabona ko n'urugero umunara wavuyemo. Ndagusaba nawe muntu mushyashya kuri ino channel yacu gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo urusheho gukomeza kubona video zitandukanye.